A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psalam nami sulang wano mga bangsa mi ang mga pagaliyami adi imbantay sa giyang kaya programa o mga pagalinyo mga watai wa mga murid sa giyang kaya Islamic University of Medina Jamia Islamiyah sa panagunta Manilan sa andaman na ya kapkasabuti o mga bangsayran, mga pagaliran, mga luksiran sa ikaw agamatano agama Islam. Api may ito aditano di mapagusay na adin apkakwon guna sa ikaw Antonio Nibo na di itano di kanggal baka sa ikaw mga subuan na rakatano o Allah subhanahu wa ta'ala. Adin na mabubaloy bandingan tano mga luks, mga pagaliyami na giyang ko tuwa kala ibalas giyang ko tuwa kapagabdas. Langon tanuron mata o so Muslim na inipaliw to so sambayang na so sambayang na aya okay takap ko tarima iyan na giyang ko tuwa di ka pakapagabdas kababaloy asote o badan o manusia ay tindigyan na giyang ko tuwa sambayang iyan sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na maswatan wag yang uta okay-tukit akya pagabdas o Rasul sallallahu alaihi wasallam aloy niyan sa iko mga hadith yan na neno ka insyaallah ta'ala na kabugan tano sa bandingan aging kanan na dataranan ang mga masala mapamagusay tano aging ko tuwa buntalian nag-okay-tukit akyang galibakaon o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Giyan kaya kapagabdas mga luks, mga pagariakan na ipuriportante ya si kuando man ay katarimaa o sambayang o manusia. Sa udiya makompleto, nag-udiya maswa na Antonio Nibo na kapakay adi matarima aging kutuwa sambayang aging uta uri panu Allah subhanahu wa ta'ala. Mialo sa hadith, miya panuturo Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, miya kapuun ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata na din niya nitiroon, ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbigul wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Miya panutul sa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pedurkanu atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam amagabdas na piyo-piyaan yan aging kutuwa dinyan di kapagabdas na oriyan o kapagapasa diyan magabdas na tiroon niya naging ko to ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ay maana na pisuk si anaka ade utuhan na inuntanas wallah ade ba niyan rimbang da ba niyan sa kutuwa da patuta simba na inuntanas kaniyan nagunit tundog ko na pisuk si anaka aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ori panu wallah nagu subuiyan Rasul o Allah subhanahu wa ta'ala na ayabol na suto amatiro ko to sa kapagapasad ka magabdas na illa futihat lahu abwabul jannah at-thamaniya palakaan narka o Allah so walo timan pamintuan sa iko surga na para pumimiliin kaon wallah subhanahu wa ta'ala anda kaon sulid ginan mga luksa kan ikala abalas aging kay Antonio Nibo na kapagabdas na sabod sa iko mga tao tabita na pakalilipatan nila na ya ay bukap kebesa abdes o ay bukap kebesa abudo nila lawas sila na abdes na makaisa ko sa kapito gawe tabiya pan adi pan nakatauntan o Antonio Nibo na pipiraw lang pipilaragun sabo puto sa ikukada o sabot saging kaya belas saging kaya detaraya simba miya nga mialoy pa no Rasul sallallahu alaihi wasallam masata magabdas sa pipian niyan so kapagabdas yan na pliliyo anta ka pungapupuna saging uta mga dusa niyan sa pungarororo sa detarad no kapumanugaw ig saging uta mga kamar mga anggota o manusia ginani taman akala abala saging kapagabdas miya panutulupan sa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam aso Bilal bin Rabah na kulig sudop-dupukian si ko surga na des kaniyang panamatay na miyatang depugasol des kanya sa surga na minisuon nanto na mga sikreto amalian na di tigin na katao nga inunta na kabutalo abdes sakan nabe ko di magabdes naguda kahadathakan abe ko di magabdes na orya na tigin o kapagabdes sakan na iptindigakan so dua karakaat asunna aso atakan si iko Allah subhanahu wa ta'ala naguti sabo pas kanya na de panamatay mga luks pagariakan na pumakinig adi muntay saging kaya programa tano na miyabalis kanya na tao si iko surga o Allah subhanahu wa ta'ala amiya panutulutuwa pud sa kalubihan niyan sa iko mga sahaba radiyallahu anhum
Sa aging kanan, yan tunay ni ba, na napanaguntaman ng tano, pagnintas ko Allah subhanahu wa ta'ala, tatawfikan tano Allah si ko mga amal, mga simba, mga galba ka, mga pipe, kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala, na ino ko saya kamutaman na insyaAllah ta'ala na sumpatan nami buwagin kaya mga programo, mga pagarinyo, mga wataiwa, mga murit, sa aging kaya Islamic University of Madinah, pagandud na karkano sa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.